abahereza ba program yo wakutanga herero kubaho mukashesha ha Radio West Patrick Kabagambe na Grace Alinda Abok abebembire kampeni y'ekinhiro cyo mwaka ogu ekeserwe huto bunuzi nabo bayakira kiriga nazo muceri ogwahebwa y'abahurikereza aba babanza kwakira ogwa chairman RC1 wa Nyamitiyobora Sel Siraje Mobiru owabakwase bahasa ya sente aha office yo mu Kijungu Rice 50 kilograms. Yes. For Chairman Mubiru Siraj. Yes. To ekinhiro huto bunuzi Radio West. Oh God! I can't go misguide. Mungaro misguide also. Nambo nebra binabtandu yaba rwa mukaga. Nachi Yes. Aha. Din anharaba mu mizindaro akatane kaka yakatari ko ba mukaga. Kongo ba mukaga katare nikabura abantu bona nibazo mukiniro kimenizi Nyamitiyobora nekunda munongo ikiniyo Western region na Uganda yona tine radio yenyo radio nabwanyuma Kabagambe na Grace Alinda baza haniyo Mwengura Suits and Gardens na hao bahebwa sente zo kugura kilo 50 zo muceri ezirije kuri abantu abarataho mu kinhiro itwe nkaba Mwengura Suits and Gardens shaziri mu kwagira ikinhiro kandi twabahereze umuceri kandi twenda muceri ogu abantu bahagize bitu abahatira batwagira muje twatanise hamwe 2025 byoko kwezi ekinhiro huta obuto bunuzi bwenyini twenda twutire kimwe bunuzi twatanise nimwe umukoro gugendeje kandi nimba sima bo hagize wa nyumwe ngoro mutwire mutwereza amabaga buri kimwe cyona nko mucwe gwa Radio West buri mwaka barukujaguza kinhiro na habaho kurya no kugashura aho entebekanisa za buri kimwe ziriyo nizigendo misho Radio West ni radio etunehereza obuhereza singa radio zone zinde zinkumanya abo kuba tutandika n'imyaka yona kurya nyuma yona na radio hero eherize kimwe abantu bona bakahurira buri kimwe cyona ekikugendo misho umuyihanga yona ekinhiro huto bunuzi necyo kubahebera 2025 byo kwezoku aha cheka aho Radio West rabero kwesimira okusike myaka 2007 mbohereza kandi okutaha muno mutwaro gumwe aho abeshongozi nyamwinji nkashiba karunji Omega 256 Truth 256 Ronald Mayinja nabandi nibo baraye bembere omukucamara abantu abarataho mu kinhiro Yo, what up? It's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 2025 byo kwa mshanju nsakuba turahamwe Kacheka Stadium omukinihiro huta obunuzi ndaguhumuriza don't worry, I go make sure you find toriefuza. Yes people, them amazina banje Tavare Music nija kugamba ebero 2025 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunuzi. Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho ni tuchimanyaje twena bacyara kawini banyeta Sister Charity abantu bambara mwena hamwe na Uganda yo kutwara hamwe byo kwezi na 2025 ni mbeta aho mukwezo kwa mushanju ninchimanyangwe byabusha mbe na maragwe bikawayo kunga mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanya yitoriro isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 2025 bikwezi kwa mushanju ntuzakuba turiyo mu Kichayi Kacheka obu wayambukire omugisha gwa ruhanga gwabagwa kwirwe takubasa kuremwa tari kubasa kuremwa akatabona ijaka kinga yes hey izoba ry'ebera 2025 okwa mushanju ni mbeta mwena Kacheka omukinihiro mwana munuzi Bunontera olinka music yo bamuyise fefe busiwo ataina sento wabuzibu ataina chano wabuzibu yo. What's up my people, antena kuzo mwezi 25 July tuli wali Kacheka Stadium Tibe mzano ukibo mtima gwanje you stole my heart. Yes amazina ni mateno nimbagamira ngwebera 2025
yo kwa mushanju turikacheka umukinihiro hutobunuza na nyamateno niza kubandiyo nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire.